Kedam tang jang mipo ni phai kresir cap arni Borjan constituency MAC Longki Timung arideng pen hum pho PMAYG ahemso kikim ponja phan nujok ke somasai pangcheng pontanglo labang so along bokajan video monjulata rong hangpi JE gram sevak social worker tum chetongdon hum pho hemso ke long atumamen laki borsing ingleng kania ingleng arong asor Bibol Saha, Dilai Bajar Asor, Surender Thakur, Lokhijan Asor, Nilu Panika, Kavaram Taruarong Asor, Leela Devi Chetri, Gautam Bastiarong Asor, Lahayatum Hello. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung pen nangke pachini dunke, Hem ketang pon pelang do ulang. Nasi bokajan video of hanta than pachini ponlo un anpen nangka cerat dun japhan. Labang sobar sai ki pipon lake, kei ke plek pavisi pipon lo. Labang so scheme do thubom lang leputang te borjanara raphan ke lang paching bar jia phan bor ipon boputa ning jepon dog hem ke tang te atang kada do ne patai pasi ne triksi ponon da se video ba do patan mo pulo da hem ke tang patai phan ne kona nong sha po ne te te to po na res ne putang da res ne po se hem ini da condition ceng apa nih jorok masih jam tanggal nih bang kita tidur sini apa caranya lah central scheme lo lah si kedu kila hem kila pi pacetang lah pi pusikula si bordano long lah kipi pacetang lah pi apa senang li lah so kemang kedu pon Manggil lah pulau kai tak sana kai Bokajan video nagethan pachini do natengke borjana pharman pharo troxer cap so se chot PMAYG ahemso nanglelo bonta kaddo kabe sanction un ejikali inspection dam bomlo lapen verify claim pon bomlo athe penang ana tumke documents ke choklim kabe joine apora teng documents nang ki bidun thek the joine a phia warsai long dun data jeplang puta nang pachini don thu hum pharo sir cap ara sab mo bado chat la sila so hum pharo sir cap la kaddo kabe mane sanction un eji kali nilitum hala kenira inspection dam bomlo verify dam bomlo pen documents pen ana tumbang ke documents kabe ka dopi tase account khuli nangji pulote isi documents nangji la tum bank sor pen isi mandatory documents nangko kala so documents ka chipi phanta ve ma ken account chikhuli le atum ta doko apon tum ke account jong sinang juma me plote nitum bang ke la registration bang ke account bang ke ka dokar sa thema la tumu ahem long lo pulota ahem long lo por la tum han paisa payment tinai ke account do ve nangji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live